Konzert sind gewiss. Radio Romansch, Colana, c'è il telefono? Hoi Anna, qua è Stista. Chiama già visto la canzone del mini sguardo. La canzone del mini sguardo? Quale dati già neanche? Qua è ausa schon un facentau mai. De co dati acimembo la canzone del mini sguardo. Exakt qua, lenzi mi da oz. Perché non sclerina la domanda, co fa in acimem in una canzone? Veni con. En cau figenus oz speranza in hit. Quel studio de Sandro Dietrich Aquera è la producente de musica ed è sez cantadur. A perché nostra canzone Gertegia vengono sostenuti in second profi. Ivo Orlik è in conoscenza con il nome del rapper Giganto. Sandro, Ivo, oggi finden per la canzone per mini sguardo. C'è già il più importante per una buona canzone? Wenn man Menschen mit Musik und einem Text berühren kann, das ist eigentlich das, was man dafür schafft im Studio, um das zu erreichen. Emotions. Also io quet leles emotions ston esser dadas en song luso in bien song. Schel cor wenn du kaus. A Concenza Vinza? Heute starten wir mit einem Beat, mit einem Pizzateig. Du stehst Team prim facunel und wir finden den Text zusammen. Wir starten mit einer leeren Session. Es ist wirklich noch gerne nicht rum. Wir haben hier eine einzelne Spur und die wartet darauf, befüllt zu werden. Ich suche immer zuerst den Drum und dann baue ich den Song auf dem Drum auf. Cool, hast du schon zu Yes, Drums. Tu ne bem? Ja, ich glaube, ich Ideen schon. Alles bene. Scotter in una buona pizza e si cau de metter ina ingredienze sur l'autra. Ad ina de pli instruments. Mischa daels, a maraki tunenbein. Un pau è già pre-produziu. Scinumnai samples. Ad ein moda metter vitier. Ad auter e on de registrar sets. Tocken che tot è pronto kurz in 10 moment. Molu? So, jetzt haben wir eigentlich soweit die Basis und jetzt geht es dann eigentlich schon weiter. Mega cool. Es kommt eins. Ich bin sehr zufrieden. Wir sind schneller vorwärts gekommen, als wir gedacht haben. Und ich bin jetzt gespannt, was ihr daraus macht mit eurem Text. Ich bin am Hirnen, ja studeio, chase wissen. Al Sandro scende am fai moment magia vina von. Aber scrivere il text, in Pacific text in quel beat, sta se fa Pacific. Video was dir sil. Okay. Canapé. A quei processo de scriver non c'è Walter che schminau. Also, Das aber wirklich spezifisch gerade schon. das Popi Stadio den. Okay. Stadio den. Ja. Das meine gerade senti il beat, senti quei vibe, quei vibe in te. Abros, let's go. Gut. Finiu con Chila, os lesi di scrivere. Asti, dine che ti ancevi a scrivere una canzone immediat al ciao in idea che ti scrivi? It depende in te, so hai squetch bei mehr. Aber ja, hai schon bei idees. Magari de memia, lu stas co filtra. Che fas ver met scene che bo. C'è il più importante in rap è proprio il testo. Also più importante fas rap, quet è il flow. Ti stas co esser part del beat. Sco che in cava con cavail sto se ve cavalcabain, il text ed il beat che ambracciano in lauter. Ma se coi constat, è cool. Kan important se luca I va in rap tot en rima. El rap sta normalmente schon fa rima. Aber die pronuncies el pleit a schia che tu na tutina bain. Se stoi bo ex non fa rima. Aber nus mir rein us definitiv che fa rima. Okay, a ti sas sco rapper sind tot in rima. El bia schon. Schon. El bia. Aber ich drova schon magari temps. Es ist ja so implied che nigin drova, du sta schon studiar pedit. Aber da promince pleit dat die rimes ci fanno de pli sene pi pau che in altre domanda. Aber dat massa rimes. Mich guard. Lujart. Maun. Paun. Tata. Ciugalata. Grazie. Tu stai magari muove in bien producent che gida te. Ciugalata, esatto. Ciugalata. Paia è nus menosa la cerca de buonas rimas. A clar,
Quelles han de constar con la musica che nos hem produziu avon. Pel refrain eisiam de studiar ina melodia. Alla fin se capescha tranar al text. Mini fate smart. Wir sind la A, Doppel N, Vital A, normal vit modera. Jo, Sandy. Yes! Nus essen pinai. Then let's go. Funziona quel? Oh ja. Mic check, mic check. Per incler coce un microfon funziona, vaina co prüm da incler c'è tun es insomma. Scha fec pap 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 o u. Lura mette con aiut da mia bocca e mes fla in moviment l'aria. Quai in forma de ondas acusticas. Minche tun e minche rumor ha una acina forma de ondas. Per nos öls sun quellas ondas invisibles, ma per nossas uralhas, o appunto per il microfon, per fortuna na. Fain un'eada al viadi con un per ondas acusticas. E sche pronts. Las ondas van duren mia bocca e van ora aint il mond. Bodo tard arrivna aint las orelhas de Sandro. Più precis, sun ses tamburin. Quel comincia da tremblar da mias ondas acusticas e da usce in avant l'informaziun fin aint in ses cervé. El am doda. Al microfon fa in sé preciserli stess. Aint il microfon non esa un tamburin, ma bain una membrana fitch sensibla. Quella mi missa in moviment de mias ondas acusticas e da in avant las informaziuns. Quista iada però nö ad un cervé, ma bain ad un computer. E grazie al computer podaina arcunar las ondas, ti las rinforzar ed usce ad una derce ti las tatlar da nov. Psst, was registreinsa? Also. Wenn wir gerade alles an einem Stück mal machen. Jo Afonso, es ready per quei part. Bi che vus es push per centa wen, mini sguard e bum em tard. Wir sind la A, Doppel N, Vital A, normal vit modera, Oz vitra pa. Nis logo, wow, Verschkin, Lujart, La Mere, Mission der TR. Mini sguard! Dann können wir mal rauskommen. Gut? Bien, Sono spegnato con cartuna. reinsa. Ich glaube, wir haben es. Yes. Super. Schön wäre es, bei der Riula demanda, co fein sagt man in einer Canzun? A co quella tuna? Das lein sos. Mini sguarda io tu, non pensa già per te un futuro. Domandas, rispostas, ideias, propostas, a dina si la cerca, ci apre le portas. Jo Afonso, es ready per quei part. Bi che vus es push per centa wen, mini sguard, ie, bum em tard. Schmeckeis in start, musica ei art, mini fate smart. Wir sind la A, Doppel N, Vital A, normal vit modera, Oz vit rapa, nies logo, wow, Verschkin, Lujart, La Mere, Mission der TR, mini sguard. Sur Silvan, sur Miran. Resta in Juvens Paradina Peter Pan. Baladere puté, enum nauladin. In vive sils idions con in glas via. Lach. Exakt. Mini sguarda io tu, non pensa già per te un futuro. Domandas, rispostas, ideias, propostas, a dina si la cerca, ci apre le portas. Mini sguarda io tu, non pensa già per te un futuro. Domandas, rispostas, ideias, propostas, a dina si la cerca, ci apre le portas. Ad en cas, stivol ogni negatat la quella canzun, ni nos hits de Sedrun ni de Ruon, was in rtr.ch/ufans, l'anflas di totes canzuns che nos en fac, col mini sguard.